Akariba thiruro jenene ne agicigo bunge kia Igembe Central bari na kia gukenera na bobone nyuma yabo kurugurirwa thokoni. Minista wa biashara thirikari ne ya kaunti ya Meru thokoni Jemea Kene ya Karaja ne akuchagiria biashara kuma ntere mwanya mwanya na kinya biashara ne chiethagira ithongomi ende nyumene yoneka kuthamwa na kuthuka kwayo. Akari na biashara bari na wirigiro bwa thoko eze guchokera ne gwetare ayo. Dennis Mugendi ne agutwacho na njirendi Ugi cia kugura na kwendaniria into mwanya mwanya ni ciambiritie thoko ya thiruji nendene ya Igembe Central. Bo ni kumena thoko ije kurugurwa ni thirikari ya kaunti ya Meru gukurukira Minister wa biashara Harriet Makena bagwatanirite na bisa munene James Motia. Aiboya antu beto bathiru ruare katuyite kulionga thiru na tuyete kimaendeleo anyawa thiri ntugo kiumi tume kanisene to watu twakisha to kwe kumba kuruorwa na kumba kubithirwa biashara antu beto batura kwendia na araome na to kwene ari kuthiria ngui ko twatumane ya excellency ngabana wetu Kawira Faith Mwangaza twena wasiri wetu wa trend Manda Mwariet kenda tuya kuona to kwe kuendelea na tuyete kuruora kenda antu bathiro bona antu bakwenderia Gavana Kawira ata mama ara toriria twina chief uyu nimbie to mithoko eu ya thiruruji ne tiruri twamwira ito mama totemirura ni kutina rui atori otebonge bomba kuthwania mbere bwa ole kuthurwa otebonge bomba kuthwania bwekera antu bau bakwa rui bau kuma thokoni atomira admin enu mbesa ama tukore tangi bokone tangi ara na stand ye tangi thoko iji ya thiruji ni ririkana tene Karaja nio yari thoko ya kimumwentere ni isia Igembe aria onjorithia bumagamia na mwanya mwanya ya nthiguru na kuthura na antu aja na ndini wirigiro bwayo gucokanira kairi otatene kiambiriria na bobo kaguna akari mono ya thirikari Gavana Kawira Mwangaza nkatho no ntuba ya kurura thoko ya thiru irate miaka 10 na ruari ikururwa rasmi na thairu antu betu vijana ekuru betu arosia ngwikuru kenyinge muno nontu na mataya na ya wagana na tukongera nyama tayangi ku tukarua sipsi tukarua twakasia mpempe twakasia mpempe za midumbi midumbi ile dumba wa mpempe twatoka toko ile na tukiona mbeza masinani. Gavana na bwendete lui babu ibo mwendete ibo endete gavana bwa mena gavana re uromena nyukwere ukona nyukonge mwana ke ati wo mena ina mwana ke ati wo tema ina mwana ke ati wo yana ina babu bokende ni kurwa na ine nuwe karia ni ine nuwe rombere ni ine nuwe. Dennis Mugendi weru wikendi thoko ni athiruji ne wandi ni athiruji ne Igembe Central County ya Meru.